Sambambula Kadawaro Mokoni Luka to the Jamai Minding Sambambula Somebody said to Nambua Wakarao Menda my suka but the wrong other came and the money carry suka Warasaran and Ruka Bungani Dolai Bua Portalela Nikua Lavinaka to Kawula Buna Lavinaka to Kawula Darunduri Taurua Lewanamboni Koya Tusumay, bongingani bundela endai. Durimay, bongingani bundela endai. Tusumay, bongingani bundela endai. Durimay, bongingani bundela endai. Besukitu namona, warai endai na oda, narsuwa bakamalua, natomboka okarua. Lebuni karamada, gondolo mani wanga, sambula tuna songo, wasarala na soro. Buna, ilavinaga tukobula. Darunduri Taurua Ewanamboni Koya Tusumay, bongingani bundela endai. Durimay, bongingani bundela endai. 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 Mboti ena Bit FM. Ngai nama kama na bitan lola seso ena diwa na koloko ena bimbong kensara. Moni tiki na rumbuka. Mboti ena Bit FM. En kamida kay kachi. Ya na bikita baki wade sabang letungan bike muni na turang na marama dorbo ngone leo lindo betul tunga mai. En na wasi ningono binango. En na salika kamuri ko na Bit FM. En mbongi binani kwa. Susengo na chumbeka se itabi da benga ngarama tuko na ngono binango. Sabang bula chini bike muni tokani yunga makra bikin tabagi bikin ni nasiamo cuma 92 FM, 92.2 FM, 92.4 FM, kina 92.6 FM. Nambong ini. Tapi bikin tabagi dal tunga pa ambula bikin ni nasiamo cuma ni bola mate na Facebook page ni VTFM na ngono binango lidhe ambula binaka. Na ni miche na bubal ni Master Naya Daku School Compound Maxine. Aba kino Chris ke Gibson win ni miche ni tinay Maxine na nambong ini. Ko siya na ambula binaka. Na ni miche ni bikin dolo siya kono siya ngori wale mbitu ba. Na mara na lawaran wen rabinaka na nongu mara matangali na mbongi binaka ndai sabano ni binatal tu ni bikim do na wasin ningo na binango okay na nondi tal no lasa anda sana ngole pamdai ni na mbongi ni kuwa sa ndendre chiko nambula paki na nakena lago duri mitu na binda kini bule so na nonda banua sa edabo mai ni sa bito wichi kundona mate siya mate ni Yanggona ka salurai ni sakana cukup lebu na manu na wilongan ni Yanggona mai buno lebu sama ni gaireye ni opita nandona ngole ni noni titei sa redoko ya ni salokana tu ka saludo tu na nona Yanggona ko ya tetu na loma ni tolu bakatata nembaki sana nama kitoka mesana da mele politiki sensi torda dolbina nita nona sabaka sama takatoka sa lei roba sa reda sa yado tunal yang kana pokoni kiana sabada ni noni titi nona longo ni Yanggona
sa tige mosi tsuko na ulu na turango sa lebunga na ngona sa babaka sa matakatunga ko sa tapata letara pa me nambau ko to mai bua ne lapo sa na lebni no na lomalenga sa ndo bakanduli musi tsuka na ulu sa maningo le sarmai na turanga ko dona no ngande mai suba sa baka sa mataka ko me sa mai pangkata kam tanga suba mera ni mbula roki no o kwa baka te kwa kirtu no bubali no na sa da mai suba mai thaka tsuko yesuba se sianga ngani be so rawa ndona ka na baka musi tsunga no na ngabo baka samani babaka sa na dorbongo me sana ngole ba manda ndona na bunu me le ridikina baka bimbi me le lo rieni en balimbula le be suba portaka tsunga ko ni musi ko no luna ya nangona ngele I reini kino ko na balimbula le be suba arto ngai ba madala tabi ko ki na no mu lenga iko vina kasartunga na nitu ridi kutini ko na ka kedi me bale chiko ya ni otuko na tsunga ni musi ko no lumu me kito sana le skente ki komanda ya nangona ngarabi ko kin na bunu ingo sa taring ko chike ni sangi ba madala ta ko na lenga ala ko durmu mai no tu mai na kor ya na turanga ro vital no tsuko turanga bunu ingo na turanga ni lo mai viti e turanga be ni ngau na ngau na sa lei sken o tsumaiki na me sa romenda be bata ke winuai me sa me pa madala te ki ko ande ndona bunuai e tamu I tsumba ke na ua sababu na tsunga ke na musinuluna sa kila na turanga ni ngaungo ni na lenga lebunga na kai musi chiki na uluna na turanga ni buno lebungo wa me mbale ta sala tsunga na nona sendo musi te tsunga ko na bugo ni nona yango na ko ya lia kembale na ngona nga tarangikina na daba manda se na ngona daba manda tigu maikina na kena do musi no lum sanga tukuna na turango a tigu saranga mai na kena lenga na nongu titi na nongu yangona wa tetu lu mani tolu ba da nembaki sa kinda bana turanga ni ngongo na nona baka sa mataka taltunga ko na bugo ni presanga e do bikotu na bengona na ngona le iba do chimiki na sken lo rebango na sken ni bina kasaratunga na turangango ka sianga ni don lenga e do bikotu sama ni romenda be me rome vital no taka na bugo ni madala ni sken na nona iba madala buno isangole na turanga ni buno libungo me lendambe me parongo doko ya na madala ni tukutuku na sabur me poi porta kabiuko na turanga bunuai saba ambulo sarbiuko imbulo bina kapita wadu bina ni otiko ratale na sigo bina ni ko membaleta na nandor vital no membaleta na lenga ya dobiko tiko na kena musi tiko na ulumu na kito sali bador na vingara bike vika ngandre bimena pa me bador bike mni me bakan ni sama complain taka tiko na buko ni musi ni ulumu ni tarai kemni tiko ya sa wochi ke dime na bingarabi wakalalai ko ba ke sa leko saren sken ya ni sa le lorei me na sken sa do na lengale bu sa lorai en na no muni ngabo ba ka be ba ni warta ka chiko ni ndo mosi no lumuni do na lengale bu sa lorei mai en na bu ni madal di sken sa kinroa na do bongo pita me sa bare di bunwai se zabana lenga e sa borbarta ka mo bunwai bua e na ngau na ke tau rei e niki na na muninga wawa ka na luna pukuni na muni sken ke tau rei da e na sana maui ni sa lalatu sa wanra sibi e ni bongo sa tandola na loka ni mataibita me sa pare di kweni tau rei da na muni mona e na sana maui ni sa lalatu ia ni ke tau rei sa tarosare no bita ia na sana matau ia ni ke tau rei da e ni na muni mona e na sana matau ke tau rei da talanga ni sa lalatu sa zubosombo pita sa batara no luna sa reidi bunuai taleni bunuai na itu kutukundi no ni sa barta kamengori sa ngai tukune na boso bunuai ke to melo mai ngo sa ngai indi na saranga Nam boti-boti na Bit FM. Ngay nama kami na bitan lola seso na diwa na koloko na bimbong kensara. Moni tiki na rumbuka. Nam boti-boti na Bit FM. En kami da kay Kachi. Era nonda ital nola sa nambogi binani kuah. Lore me bonasken. Lala nesan mawi. Lala talanga nesan matau. Sa taroy no pita be bunuai. Bunuai. Ngo na itukut-tukun din na saranga may nasken. Sa tuko na ngay na bunuai. Isa. Pita. Ngo na itukut-tukun may nasken. Okay to may lumay. Ngo sa ngay hindi na saranga.
Ya non dai tal la sa nang bongi bina ni ko na yang wango ni mboti mboti. Wanu ni bina tu ni bekem ni na buku ni bengrabe na lo mani moni madhawa enda sababadha ini go na singini mataka. Wana mata tumeka na buku ni ngarabe tabi singini mataka. Se daga songo. Oni sana ni miteni buku ni ko. Ya ubambole dal chani ngorbi naita sensi torda dole bina naita ba kire be kuota lendo bole bina mena irko naita siri isa sabari bina teni matangali na buni sisi ngona ngori mana sendi bedi ni bole bina matangali mai Christchurch mai New Zealand do bole bina ka mataika mbole na nanu do bole bina dole bina naita ba kire bina seni na ba roko do bole bina sisi ngona chinga ngori sakoda o bilkesa ke no mundalo mani aminya si lele adangi sabani ni bina teni be kimde na mbogni ko raichi alimba no be do bole bina mai Port Vila sabani ni bina teni bikem do ni na tokomato bani ni bina taltunga ngor bikem do mai tobata na mbongi ndai rua rufina ni bole bina ka me mbua rufina na me berto ngoni ngona chinga ngor mai na buni mbau mai na mosi bina ni mitiga ni mbua rufina lepono ni ndeumba baga kina bambula tatweni mosi si maskau ni bole bina me ni me ni kide bikem do ni andra mbongi chinga ngor Pacific waya ilami o mosi si maskau ngara budi bina ni mitiga na mbongi ndai de mesi mbebu ni mbolo bina mina ni mani kira bo pale pale wanga sabu be irekede na kena dhorbo tunga ya ni binde mesimbebu en bundi mai senganga sa bina ni mitume na bogni kwa sinada lele itu isau mbolo bina lele mina ni mani kira berto na CMF under 13 no to ya bana finala second round gay lusi sale sabani ni bina teni bisilio mbuli rorua bana ni bina tunga ni bingono bo mbuli rorua na bunu muni sema tumi kanda bo na bogni kwa tai Rex Zole bina mai biso so wanga nandi. Sabani bina teni bikem do na mbongi dinda ye. Mataika mbale na nanu. Na nimitelanga ni kinangori abe ano mundalo mani. Oi rusanda anda puto ngor ngena ni mino mundalo mani tali. Waya we. Wakila be Simeon Ndreli. Mats mbule bina me kuta mundra ni South Wales mgena ni mingani kinangori bi Ali Ivan Pau ke Simone. Simone Ndreli sandro mbule bina matangali. Rogotakala roratu ni mbule bina matangali na ni mitinga ni kinangor aresa YC Walbe Suba John Kameli ki akaribu sa lokatal ngango na mundo be na nimi na mbogi bina ni kuwa roni nagindo na nimi taltuya ni miazo sarani na mbongi asila chinika rona kalokwe wakina bambula taltunga ni ngori ki be Filorina di wanga ni nrola dola bina sema chunga me mai na deba ki otago na mbogi ni kuwa wani ni bina teni bikem do na mbongi ndai baga kina bingiza mandale bukuini ni mbole bina mina ni minga ni kina gori we return danda metonga ngori na makati no sori ndende tinga bi oro na marama matangali mai raisa lo mani rau tikor marama matangali gori silia mere mbole bina tali mai tau sabani ni bina teni live mbole bina mina ni mani kina no munei mai abatu ni mbale lambasa ni kesa ni mila ni mili wakina ndo lewa kavika live bina ni mitinga ni ngori indaku school compound mazuata na mbongi bina ni kwa sana mai zabatal ngai ke na nonde wodi mboti tiba ngandra mo na bina no mi bolle da mai ngono sanango no mo bina no mi ena messenger ni VTFM dor mai bito kan tini kina me da bana tini karwai ni ba zengu bina ka bani bina ka na mo ni madha wa ndisara bana mata